imiduga 5 niyo yinjiye ku butaka bw'u Burundi aho yarizanye abasize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, umutwe umaze imyaka myinshi ku butaka bwa Kongo, ukaba warahawe indaro na Kongo kandi ukaba ubarizwa mu nzego z'umutekano za Kongo, kandi bizwi neza ko ari umutwe wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ihonyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'Abatutsi, aho ubungubu bamaze igihe kitari gito bahungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo, ndetse bakaba bashaka no gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda bafashijwe n'igihugu ca Kongo ndetse n'ic'u Burundi, nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza aho yari mu gisagara ca Kinshasa, aho yari ariko araganira n'urwaruka rwa Kongo, akarumenyesha ko agiye gufasha urwaruka rwo mu Rwanda ndetse na FDLR kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Kigali, aho yavuze nyine ko ubutegetsi bwa Kagame ari ubutegetsi bubi cyane, kandi avuga ko abanyarwanda batazemera kuguma muri ubwo butegetsi. Akaba ariyo mpamvu yavuze ko yiyemeje gukora ibishoboka byose agatabara abanyarwanda afatikanije n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwose bwo mu Rwanda. Hari amakuru ahambaye cyane tubazaniye arabana n'umutekano, aho imiduga ishika muri 5 yamaze kugera ku butaka bw'u Burundi, aho ivuye muri Kongo ikaba izanye interahamwe zibarirwa mu mutwe wa FDLR, umutwe urwanya u Rwanda wasize ukoze ihonyabwoko. Bakaba baje kwifatanya n'abasodabe b'u Burundi bamaze kwisuka mu kibira, nk'uko na Minisitiri w'Ingabo mu Burundi yabitangaje, akavuga ko bamaze gushitsa abasoda benshi ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, kandi ko abo basoda batari bonyine ahubwo bazanye n'ibigwanisho bikomakomeye cyane. Byose bikaba biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo butere u Rwanda, ariko akaba ari ibintu bidashobora kuborohera na gatoya, naho bari kwifatanya niyo mitwe yitwaje ibigwanisho isanzwe ihungabanya umutekano mu karere, aho FDLR iriko irakora amabi akomeye cyane ku butaka bwa Kongo yifatikanije n'abasoda b'Abarundi ndetse n'abasoda ba Kongo, aho bariko barica bunyamaswa abanyagihugu, ndetse bakaba bari gukora n'ibintu bibabaje cyane. Akaba ariyo mpamvu M23 nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere abanyagihugu bari guhura n'akaga gakomeye cyane. Muri ano masaha niho imodoka 5 zamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, aho zije zizanye nyine abarwanyi ba FDLR kugira ngo baze gufatanya n'abasoda b'u Burundi maze batere u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo bamaze igihe kitari gito batangaje ko bagiye gukora intambara ikomeye cyane ku Rwanda izasiga ihinduye ubutegetsi. Ariko benshi mabirabira hafi bakabona ko intumbero abategetsi bombi bafise, yaba Kisekedi yaba Ndayishimiye, ariyo gutsemba abo mu bwoko bw'Abatutsi bahereye muri Kongo bagashika mu Burundi no mu Rwanda, ariko bakabona ko bitabakundira igihe ubutegetsi butabuhindutse mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu bashaka gufasha interahamwe amaze bongere bazisubize mu butegetsi mu Rwanda, ariko akaba ari ibintu bitazigera biborohera na gatoya, nk'uko nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame aherutse kubivuga mu nama y'umushikirano, akavuga ko umuntu wese uzogerageza kurenga imbibi zihuza u Rwanda n'ibindi bihugu wese azahura n'ikibazo gikomeye cyane, kandi ko ikiguzi iyo ntambara cyose kizatwara cyose kizishurwa n'abazaba bateye u Rwanda, aho yabwiye abanyarwanda ko bagomba kuryama bagasinzira kuko atamutekano ushobora guhungabana mu Rwanda, kuko imbibi ziracunzwe, kandi ibibazo by'umutekano yababwiye ko bagomba kumurekera akaba ari we ubifasa mu minwe. Ariko ubu ngubu aho ibintu bigeze, benshi baribaza niba atari intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu karere, mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye bigaragara neza ko ashaka gukora ibintu bibi cyane, aho ari kurunda abasoda b'u Burundi ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Uyu mukino usa nk'uwo kwihishanya wadutse hagati ya Ndayishimiye n'abari abizerwa be, ni igihamya cy'uko ubutegetsi bwa Gitega burimo gukinira hejuru y'igisasu gishobora kubuturikana isaha iyo ariyo yose, kuko bamwe mu bategetsi bariko barabona ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubakorera badashobora kubyihanganira, kandi barabona neza ko agiye kubatura mu ntambara badashobora gutsinda. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ubutegetsi bwa Gitega bwicariye ku gisasu gikomeye cyane gishobora kubaturikana umwanya uwo ari wo wose.
bombore Igitega imbonerakure zatangiye kwanga gupfira General Neva nk'uko n'abasoda batari bake batanguye kuvuga ko batazashobora kwinjira mu ntambara izabahuza n'u Rwanda kuko barazi neza ubushobozi RDF igisoda cy'u Rwanda gifise. Akaba ariyo mpamvu n'imbonerakure zatanguye nyine zanga kujya kurwana muri Kongo, kuko amakuru ahari nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaragiye kurungika imbonerakure nyinshi muri Kongo, amaze abasoda bari muri Kongo akabagabanya bakaza mu gihugu kugira ngo bisuke mu ishamba rya Kibira bajye gufasha abandi mu gutera u Rwanda. Perezida w'u Burundi Major General Evariste Ndayishimiye Neva ari mu bihe bitamworoheye bitewe nuko abarundi mu ngeri zinyuranye batangiye kuvumbura umururumba n'ubuswambo bwiye ndetse n'ibyo ariko arabakorera biteye ubwoba. Dore nk'ubu urubyiruko rushamikiye ku ishaka ruzwi ku izina ry'imbonerakure rugereranywa n'interahamwe zo mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 rwatangiye kwivumbura ku mabwiriza y'uyu mutegetsi yo kurwohereza kuja kurwanira inyungu ze mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe amakuru menshi yerekana ko abasoda b'u Burundi bari muri Kongo kubera ukuntu bari kwicwa ku bwinshi bagiye kugabanywa muri Kongo amaze bakazanwa mu gihugu kugira ngo bitegure gutera u Rwanda, ariko ibintu bishobora kuzabata ku w'amazi. Ariko kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agumye kuronka amafaranga asanzwe ahabwa na mugenzi wa Kongo, yahisemo nyine gukoranya imbonerakure kugira ngo abarizo yohereza ku rugamba zijye gusimbura abasoda baje kwitegura urugamba ruzamuhuza n'u Rwanda. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Perezida Ndayishimiye ari kohereza muri Kongo ingabo z'igihugu ce hamwe n'imbonerakure kujya gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23, umutwe uganira uburenganzira bwabo kandi umutwe usanzwe urengera abanyagihugu bariko baricwa n'abategetsi ba Kongo ndetse n'imirwi itwaje ibigwanisho ihabarizwa harimo za FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi nazo ziriko ziricwa ku bwinshi na M23. Ako kazi Ndayishimiye akora k'ubucanshuro akavanamwo agatubutse, dore ko buri musirikare cyangwa imbonerakure yohereje amwinjiriza amadolari y'amanyamerika 5,000 ku kwezi. Akaba ariyo mpamvu nyine ari guhitamo koherezayo imbonerakure kugira ngo zijye gusimbura abasoda, dore ko benshi bamaze kwicwa na M23, abandi bakaba bari kugarukanwa mu gihugu kugira ngo baze gufasha abandi, mu gihe abasoda batari bake b'abarundi bamaze gutoroka urugamba aho bahisemo kujya kwifatanya n'imitwe itwaje ibigwanisho harimo Red Tabara, kuko babona neza ko batereranywe n'igihugu cabo babanje gutangwaho ingwate na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hagati aho amakuru ava mu bitangazamakuru byo mu Burundi aragaragaza ko imbonerakure zo mu ntara zitandukanye zatangiye kwigomeka ku mabwiriza yo kuja kurwanira inyungu bwite za Perezida Ndayishimiye, kuko babona neza ko ari intambara badashobora kujyamo kandi batabona ko bashobora kugumya gupfira Neva nawe akagumya kwisarurira amadolari. Izi mbonerakure zisanzwe zizwiho ubwicanyi bwibasira buri wese ubutegetsi bwa sebuja butifuza. Ziri kuvuga ko kuri iyi nshuro zitifuza gupfira mu ntambara zidafisemwo inyungu. Ni mu gihe hari amakuru ko abasirikare b'u Burundi kimwe n'imbonerakure ziri muri Kongo bakomeje gupfa nk'ibimonyo, aho umutwe wa M23 bivugana umusubirizo aho nk'ejo bata yose yaba yarishwe na M23. Akaba ariyo mpamvu izo mbonerakure zivuga ko zitagumya kujya gupfira Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe n'amafaranga aronka atigera ayabahaho. Imbonerakure zinubira kandi ko zitajya zihabwa ibyo umusirikare w'u Burundi arekuriwe ku rugamba muri Kongo ahabwa, kandi ngo niyo imbonerakure iguye ku rugamba umuryango wayo nta n'indishi z'akababaro uhabwa. Ibi biraza byongera ku gisubizo ca Ndayishimiye yahaye itangazamakuru ubwo yabazwa ikibazo c'abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo ndetse n'abafatwa n'umutwe wa M23, aho ibi yabyigaramye kandi ari ibintu bizwi neza, aho yigaramye abasoda biwe bafatiye ku rugamba. Ibyababaje abasoda batari bake, aho yavuze ko abasoda bafashwe ari abari dutabara mu gihe bizwi neza ko ari abasoda b'igihugu. Uyu mukino usa nk'uwo kwihishanya wadutse hagati ya Ndayishimiye n'abari abizerwa be ni igihamya cy'uko ubutegetsi bwa Gitega burimo gukinira hejuru y'igisasu gishobora kubaturikana isaha iyo ariyo yose. Akaba ariyo mpamvu abarundi bo mu moko atandukanye basaba gukurwa ryihuse
rya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko babona ko ataho ashobora kubageza kandi bakabona ko ataho ashobora gushikana igihugu. Irondabwoko, inzara iri mu misokoro, ubukene bunuma, ishusho y'ubutegetsi bwa Neva niyo nyine iriko iribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi Major General Ndayishimiye Evariste Neva akomeje kugarukwaho mu makuru kuva yakwihandagaza agatangaza ko ashaka gukuraho ubuyobozi bwa Perezida Kagame. Ni mu gihe nyamara ibintu bikomeje kuba bibi iwe bitewe n'uko yananiwe kuyobora igihugu. Kuva yajya ku butegetsi abarundi bakomeje guhura n'ubugome, harimo ubwicanyi, gufungwa, iyicarubozo, kuburirwa irengero bya hato na hato, ndetse n'utinyutse kuvuga ibyo ubutegetsi bwa General Neva butifuza akicwa, nk'uko bimaze iminsi bigenda ku bategetsi bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNFD, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bicwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakaburwa irengero. Ibi ntabwo ari birazwi neza ko CNFD mu gihe yari ikiri mu nyeshamba yibasiye cyane abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi, aho bahagarika imodoka bakabarobanuramo ndetse bakagaba ibitero ahantu hose bazi hatuye abatutsi. Ubugome bwa CNFD bwarushijeho kwiyongera nyuma yo kwinjiza mu ngabo zayo abaheza nguni b'abahutu power bagizwe n'interahamwe na exfari zasize bahuhikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi imitwe yitwara gisirikare irimo uwimbonerakure wegamiye kuri CNFD ikomeje gukwirakwiza iterabwoba ku mabwiriza ya General Neva. Imitwe yitwara gisirikare yica abantu benshi mu bwicanyi ndengerakamere, cyane cyane yibasiye abatutsi. Ikigamijwe ni ukumenesha abatutsi b'abarundi bakava mu gihugu bagaha umwanya kuri leta ya Ndayishimiye wo gushinga igihugu kituwe n'ubwoko bumwe bw'abahutu. Ibi Ndayishimiye yasanze bidahagije, bityo ahitamwo kwagurira iyi ngengabitekerezo hirya y'imipaka y'u Burundi, aho yohereje ingabo z'abarundi n'umutwe w'imbonerakure mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ruho muri Kongo kugira ngo bagire uruhara mu gutsemba abatutsi b'abanyekongo bafatanije n'ingabo zivuye mu ihuriro rya Gisekedi arizo FARDC, FDLR ndetse n'izindi ngabo nyinshi za Nyatura ndetse na Mayimayi, aho bari gukora ibikorwa biteye ubwoba. Mu by'ukuri bimaze kugaragara ko ingabo z'u Burundi ziri gushirira ku butaka bwa Kongo, nyamara nta mpamvu igaragara bagwanira uretse kuba abacanshuro ba Neva, kuko Neva we ari guca amafaranga. Inshingano za Gisekedi ku ngabo z'abarundi ntibikiri ibanga kuko ibikorwa byazo mu ntambara birivugira. Ni umugambi wibutsa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ku rwego rw'akarere. General Ndayishimiye na Gisekedi barategura jenoside ishobora kwibasira abatutsi mu Rwanda, mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko azoheza muri Kongo, uyu mutegetsi yahaye amabwiriza ingabo yo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, aho bariko barabakorera ibintu bibi cyane kandi bakabashinja ko ari ibyitso bya M23 ndetse n'u Rwanda. Ndayishimiye yibagiza ko asa nk'umuntu wicariye igisasu gishobora kumuturikana isaha iyo ariyo yose. Abasirikare b'abarundi bajugunywe ku rugamba muri Kongo bakomeje gutakaza ubuzima, aho bakomeje gusuzugurwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Mu myaka hafi 20 ishize, izi ngabo zibona ko zifatwa nk'ikindi kintu kirenze abacenshuro, ahubwo ari nk'igicuruzwa bakoreshwa muri cyamunara, aho nyine ingabo z'u Burundi zigiye gukora ikintu gikomeye cyane, zikigobotora ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni ingingo byanze bikunze ihatse ibyinshi, aho abasirikare bashobora kwisanga bahatiwe kwigomeka cyangwa kwifatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi kandi, dusubije amaso inyuma, u Burundi burimo guhangana n'ikibazo gikabije cy'imibereho ya buri munsi izimbye mu gihugu cy'u Burundi. Ibikenewe nk'amashanyarazi bisaba gusaranganywa
ubushomeri mu rubyiruko ndetse n'ibindi byinshi cyane biriko biratera ikibazo gikomeye cyane aho nta n'igitoro kikiboneka mu gihugu cyose abarundi bose bakaba bijujutira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uretse iki kibazo cy'ubukungu, imibereho myiza n'umutekano ni ikindi kibazo cyugarije abarundi. Mu by'ukuri n'abarundi bakeneye ubufasha bw'ubuzima, ntabwo ari abanyarwanda. Nubwo Ndayishimiye yagiye kuvuga amateshwa ya Kinshasa mu cyumweru gishize aho yavuze amajambo ateye ubwoba kandi ababaje, ariko benshi bakavuga ko iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukwega mu karere ari intambara ishobora gusiga igize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, aho agiye kwiterera mu mucanwa akajya gutera igihugu cy'u Rwanda mu gihe n'abasoda yohereje muri Kongo kurwana na M23 bariko baricwa ku bwinshi, aho buri munsi arungika abasoda muri Kongo ariko bikarangira benshi biciwe iyo ngiyo n'ibiziga byabo ntibiboneke. Ibiriko birababaza abarundi batari bake, bakabona ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu.